Assalamu alaikum, hoş geldiniz kanalımızın görücüleri, bizden kattaluvchilar, jana şunday ele жылқы сүйүүчүлөр, саяткер, чабандес, балбандар. Biz bugün Batkenden salam aytабыз. Тактап айтканда, Кадамжай районуна караштуу Абсамат Масалиев айылдык аймагынын Алыш айылына турабыз. Алыштан ушул чоң бие сатууга чыгат экен, кара тору бие. Сиздерге маалыматын берип жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар, кандай бие болду, ээси маалыматты берет буйруса. Бизден алыстабаңыздар, лайк басып бөлүшүп коюңуздар, туугандарына дыйкандардан чыгып атат. Эми кандай бие болду? Жош бие. Жош голго. Бойда бие экен, а? 1.65 чыкты. Мына видеолорун кошуп коебуз. Бакыт ака, ассаламу алейкум. Токтотуңчу эмбени ушундай. Картайлычы. Бакыт ака, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандай, ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз жакшыбы? Биени сатууга койдуңуз буйруса? Биени сатууга койдук. Эми биени маалыматты берели. Бул мына баш мойну эмелерине караганда кыргыз жылкысы эмес. Demek Angliçan aralaş. Ha, Angliçan mı? Ha, Angliçan aralaş. Bir şey penceyi. Şuradan gelgen mi? Naraka burunca mı? Tört tuyağı taza, ha? Tört tuyağı taza. Yaşı kança da oldu diye? Yaşı tört tuğan. Tört tuğan. Kısırı boz bu be. Nemesi yüzde koyduk. Neme videoları var, koyulgan videoları. Tekşerip koştuk. Koyulgan videoları var. Var. Российский атқа қойылған ба? Өзіге салып қойыш керек тең, ә? Өзіге салып қойыш керек. Tekşerip koştuk. Төрт туған болса ошондо 8-9 жаш болуп калат экен да? 8 жаш болуп калат. 8 жашы, ха. Төрт казыр таза дедиңиз, эч колго жоош, тээп тиштебейт, а? Жок. Бул жөн эле азыр турабы? Видеону Кулун алдыңыз, албадыңызбы? Kulun algansızdan aldım, deme olup kaldı kulunu. Kızlık olup deme olup. Tursun gibi. Az daha koyup koydunuz. Ha, koyup koydum ola. Mesela kulunu alçı çoğun bir egen, ha canım. Sizge Angliçan dep Angliçan dep gelgen mi? Yok, Bişkek beleli Angliçan ağırlaş dep gelgen. Aralaş dep. Ağırlaş dep. Sames. Hazır uyurga koyuldu dediniz. Den soluğuna cevap beresiz buyursa. Çoğun bey izlegenlerge, yençi bey izlegenlerge tuğanlar. Boyu 1.65 eken. Kökte turabı, kurukta karmayız. Kurukta karmayız. Naraka bastırıp koyunca hem basıgında Baykaylı beyinin çoğun bey izlegender tuğanlar, esiminden baylanışaslar. Hazır bağısına daha toktuluz. Bastırarın, kaytarın. Özünüzдөр görüp turasızlar. Мен ұққаннан бір көрмек демекчи, біз айтқан дарекей келіп көресіздер, көрсеңіздер болады екен. Басығыны, тұяқтарыны көріңіздер. Тұрат екен, бей өрдін әлі. Тоқтатын ән бейіні. Емі басынуға әлші бақыт екен, қанша қоясыз? 200 мың қой. 200 мың сом. 200 мың сом. Бақаласа, жақшы түшіп тағы бересі, а? Шатта тұр керек. Кем олады бұйырса? Ем номерлеріңізді айтып өтсеңіз? 772 Pils 996 772 menen 92 43 11 номери менен байланышсаңыздар болот. Желиндеринде токтогуч, ушундай желиндеринде тартып кой дегендерге мына чыгарылышыбыздын акырында тартып коелу. Ээси болгондой айтты. Өзіге салып текшеріп алсаңыздар болот экен. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.